Uyabona empilweni yakho ungafosti ukuthi abantu bahlale empilweni yakho noma bengakuthandi. Ungafosti ukuthi abantu bakuthande ngenkani bengakuthandi. Uma bephuma kuwe bayekele bahambe badedele. Sokuyisikhathi ukuthi baphume kuwe bakubonise ukuthi banjani abantu abanjani. Ubungazi uzitshela ukuthi abantu obathembayo, abantu obathandayo, abakuthanda ukuphelela, abakuhloniphayo. Manje makwenzakala ukuthi baphume kuwe tsala umndeni noma abangani baphume empilweni yakho, badedele bahambe. Basazojikelwa phambili, bajikelwa abantu abasitshela ukuthi ibona ababathandayo. Bazosola ngasemuva, bazobuya sebecela ushwele kuwe. Uma bephuma empilweni yakho abantu abakuthandayo, badedele baphume. Bakhulule noma kunzima kangakanani, kubuhlungu kangakanani, noma uhlangana nenkinga ezingakanani, kodwa abantu uma befuna ukuphuma kuwe badedele baphume bahambe. Basazojikelwa phambili kulabantu laba basitshela ukuthi abangani abaphelele, abantu ababathemba abathandayo kwangempela, badedele bahambe.